ассалому алайкум бинандагони азиз, дӯстдорону ҳаводорони барномаҳои фарҳангию фароғатии телевизиони вилояти Суғд. Инак барномаи дастархон аст. Ин лаҳза манзури шумо. Мо ҳайати эҷодии барнома ба шаҳри Конибодом ба канди Бостон омадем ва барномаро аз ҳамин ҷо баҳратон пешкаш месозем. Воқеан таомҳои миллии тоҷикон навъҳои гуногун доранд ва дар ҳар минтақа ин таомҳоро бо маҳорат кадбонҳо омода мекунанд. Дар шаҳри Конибодом низ як таоми бисёр ҳам маъмулии тоҷикон машҳур аст ва ягон чорабинӣ ва тӯю маъракаҳо бе ин таом намегузарад. имрӯз мо ҳамроҳи кадбонаҳои шаҳри Конибодом ин таоми маъмулиро омода месозем ва номи таомро дар рафти барнома мефаҳмед. бинандаҳои азиз, имрӯз мо меҳмони як сокини деҳаи фирӯзобии шаҳри Конибодом кадбону дилоронбону ҳастем ва имрӯз ҳамроҳ як таоми миллиро омода мекунем. Ассалому алайкум. бинандаҳои азиз, тавре дар оғози барнома гуфтем, имрӯз мо ҳамроҳи кадбонаҳои шаҳри Конибодом як таоми миллии тоҷиконаро ки бештар дар шаҳри Конибодом онро дар тӯю маъракаҳо омода мекунанд ва пешкаши меҳмонон месозанд. Ин таоми мастоваи сафедак. бисёр хуб. Дилоронбону мегуфтед ки барои ин намуди таом ба мо кадом маҳсулотҳо лозим аст ва ин таом чӣ гуна омода мешавад ва чӣ гуна таом аст? имрӯз дар барномаи дастархон иштирок дорам. Як таоми миллие ки имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки машҳуртарин ва таоми миллии мастобаи сафедак мебошад. дар Конибодоми мо бисёртар дар тӯю маъракаҳо ин таомро бисёр истифода мебаранд. Ин таом аз пиёз, қаламфури булғорӣ, помидор, гӯшт, биринҷ, равған истифода бурда мешавад, омода мешавад. яъне ба таоми мастобаи сафед ба мо ғайри ҳамин пиёзу помидору қаламфури булғорӣ дигар сабзавотҳо лозим намешаванд. Масалан сабзӣ дар дигар минтақаҳо мекунанд, бо картошка истифода мекунанд. Не аз они Конибодоми мо бисёртар ҳама хеле истифода мебаранд. ғайр аз ин вай барои ҳамин мастовае ки имрӯз мо тайёр мекунем, як қайле тайёр мекунем. ба он пиёз, қаламфури булғорӣ ва помидор, равған истифода мебарем. яъне дар ин таом биринҷ алоҳида ҷӯшонида, яъне пухта мешавад, қайлаш алоҳида бале. ғайр аз ин ба ин таоми мо бисёртар чакка, яъне ки ҷурғод ин беҳтарин таоме ки дар ҳозири баҳор бисёри оилаҳо бисёртар инро истеъмол мекунанд. бисёр хуб. яъне мастобаи сафедак ин таоми парҳезӣ аст. бале. шурӯъ мекунем. хуб, мавзуна ва мунирахон ба ман ёрӣ медиҳанд. ман чӣ? шумо бошед меҳмони имрӯзаи мо. саломат бошед. бинандаҳои азиз, чанд дафъа аст ки ман дар барнома умуман кор намекунам. имрӯз ҳам ёрдамчиҳо зиёд ҳастанд ва аввал сабзавотҳоро пок мекунем. бале. мунирабону шумо чӣ кор мекунед? ман имрӯз барои мастоба боз ширинтару хушбойтар шудан ба гӯшт каме зираро майда карда онро тайёр мекунам. ба гӯшт ҳамроҳ мекунем? ба гӯшт ҳамроҳ карда. бисёр хуб. барои бомаззатар шудан аз устухонҳо низ истифода мебарем. ғайр аз гӯшти қимака шуда. бале. баъди хушбойкунанда ё хуштаъмкунандаро ба гӯшти қима ҳамроҳ намудан, мо гӯшти қимаро дар шакли ғелакчаҳо омода менамоем ки мастобаи мо дар ҳамин тавр тайёр мегардад. ман фикр мекунам ки ҳам таъмаш бомазза мешавад ва ҳам намудаш ҳам зебо мешавад.
بانو سبزوات ها رو که تازه کردیم یک بار تازه کرده میشوییم. محصولات رو به کدام شکل ریزه میکنیم؟ پیاز رو نیم دوره کرده 4 کنجه میکنیم. چقدر که پیاز رو در مستوه بسیارتر استفاده بریم همون قدر با مزه میشه. یعنی پیاز این طعمی زیادتر میده. بله بله بله. همین طعمی مستوبه رو در همین منطقه شهر کنی بودم یا خیلی آماده میکنم با همین طرز. بله. موزن بانو برای باز هم زیباتر شدن پوست پمیدار رو گرید هم خوبتر میشد. بیننده عزیز ما همه محصولات ها رو تیار کردیم. اکنون لارم بانو میرویم سری آتشدان و مستوبه رو آماده میکنیم. بله. پیش از به دیگ روغن اندازیم ما باید اول یک بار دیگ رو تازه پاک کرده میگیریم. به دیگ روغن می اندازیم و در این دیگ باشد قیله تیار میکنیم. یعنی بیننده عزیز تمام مستوبه در دو قسم آماده می شود. بله در بله. آغاز گفتیم در این دیگ ما قیله آماده میکنیم، در دیگ دیگر باشد برنج رو در آب می جوشانیم. بله. ما برنج رو فقط در آب می جوشانیم. نه اول پیاز را کمتر میزربانیم. برای باز هم با مزه تر شدن پیاز را با کمتر نمک میزربانیم. لارم بانو امروز ما تمامی مستوبه رو برای چند نفر آماده میکنیم و چقدر محصولات برای ما لازمند؟ برای قسمت اولی طعام اول 200 گرم روغن، 300 گرم پیاز و 8 لیتر آب و 1 کیلو گرنج استفاده میبریم. این قسمت اولی خود مستوبه ما. وقتی که آبش میجوشد نیم کیلو گوشت و یک 300 گرم استخوان میپرتیم که برای بامزه تر شدنش. نیم کیلو همان گوشتی که قیمت شده بودو ما بله. فعلا تیار کردیم. بله بله. بسیار خوب. پیاز رو تا رنگی زردچه گرفته نشه میخوام میزربونیم. بله برای بامزه تر شدن و برای رنگش هم شروع شدن کمتر رنگ میداره. من پیازی ما رنگی زرد رو گرفت و نیربانیم کنی کمتر آب رو بیاره. آب جوشید نکن بیایید استخوان ها رو به دیگ همراه میکنیم. خیلی کاران نیست، آهسته آهسته به دیگ همراه میکنیم. برابری تیار شدن طعام ما به قمقان آب را نیز می اندازیم، از قمقان چای می نوشیم. یعنی امروز چای بابایی می نوشیم. بله. قسمت دیگری طعام ما این یک برای مستوه قیله است، آن را تیار میکنیم. برای تیار کردن قیله 200 گرم روغن همراه میکنیم. چی لازم است؟ پمیدار، قرنفل برغالی. حاضر روغن کمتر تسبه. در روغن پمیدار را همراه میکنیم. اول پمیدار رو در روغن میپزیم. بله. کم طرفه. بعد قرنفل برغالی را
و نمک همراه میکنیم. هر چقدر که بسیارتر زیر بانیم همون قدر با مزه تر می شود. بسیار خوب. یعنی در آخر بسیارتر میزربانیم. بله. ما برای قیله خود می توانیم از دیگر کبودی ها استفاده بریم. به مثال کشنیج، شبیت. ولی که امروز بهار است، ریحان یکی از کبودی های موسمی می باشد. ما امروز به قیله خود از ریحان استفاده می بریم. ریحان را میده ریزه می کنیم. ریحان که هم بوی خوش دارد و هم طعم مستابه را باز هم شیرین تر می گرداند. قیله ما آماده شد. انا کن به این ریحانی ریزه کرده را همراه میکنیم. الکی بوی خوشی تمام معلوم است و باوری دارم که با مزه تیار می شود. بله. اصلا ریحان به نهایت بوی خوش دارد و اون را در حالت خشک کردن استفاده میکنند. همینطور؟ بله بله. در بهار خشک میکنند، در زمستان اون را استعمال میکنند. هر سال در میدانچه 19 حولگیم هر سال همین چیز را کشت میکنیم و گفتی شما آن را خشک میکنید و در زمستان استفاده میکنید. بله بله. اکنون به دیگمان گرونج را شسته همراه میکنیم. ما برنج را تا تازه شدنش 3 یا 4 بار میشوییم. برنج را به دیگ همراه میکنیم. همین 1 کیلو برنجی که گفتیم و همین 8 لیتر آب کفایگی میکند. بله بله. این باید جوشد همینطور تا آماده شدنش در آتشی معتدل بله در 20-25 دقیقه میپزد. تا این مدت ما انتظار میشویم. بله. دلارم بانو میبینم که سری آتشدانی شما با سبدهای گوناگون خیلی با ذوق با یک سلیقه خاص آرا داده شده است. این البته از خوش‌ذوقی شما درک می‌دهد همینطور؟ بله. به نهایت شوق زیاد دارم. بیبیم نیست به این سبد بافی مشغول می باشند. نمودهای آن در خانه من بسیار است. کوشش میکنم که سری آتشدانی من با محصولات های ملی خودمان آرا دهم. غیر از این به گل پروری نیز شوق به نهایت زیاد دارم. بیاید همراه گل هایم را تماشا میکنیم. باشد رفته.
бинандаҳои азиз, ана бубинед деги якум ки дар он таври худи кадбонуҳо гуфтанд қисмати аввали таоми мастоба омода шуда истодааст. бомаза намакашам расо бисёр ҳам як маззаи хуш дорад ва аллакай маззаи ҳамон гӯшт бо пиёзе ки дар равған зирбонидем баромадааст ва як таъми хушро додааст. дар ин дег бошад хеле ҳам омода шудааст аллакай бо кабудиҳо. бай бо мазза бениҳоят як маззаи баҳорӣ аст, чун аз помидор, қаламфури булғорӣ ва ҳам райҳон омода шудааст. бениҳоят як маззаи хуш ва бӯи хуб дорад. мана мастобаи мо тайёр шуд. барои ҷурғот сифаташро гум накардан, чунки деги мо тасвон аст, мастобамонро ба сатил мегирем. бале. агар мо ба худи чи дар таоми гарм ҷурғотро омехта кунем, сифаташро гум мекунем. бале. бинандаҳои азиз, бубинед чӣ қадар нозукӣ дорад ва ҳар як таом ба худ хос роҳ, равиш ва усули махсуси худро дорад. дар вақти омода кардан, ҳатто дар ҳангоми пешниҳод кардан ҳам нозукиҳои худро дорад. қайларо ҳам ба табақча мегирем. мо ба ҷурғота мо оби мастоба кам ҳамроҳ мекунем барои сифати онро гум накарданаш. маълуме хуб мешуд кам ҳамроҳ мекунед. дар табақи чӯбин бисёр кас мегӯяд ки ҷурғотро совӣ маззаш бениҳоят ширин мешад мегӯяд. барои ҳамин ман махсус дар ҳамин табақ ҷурғотро омехта карда истодам. дар зарфҳое ки аз чӯб омода шуданд таом хӯрдан ҳам бениҳоят фоидабахш аст, чун аз дарахтҳои чӯмоқ, чормағз, бале, бет, сиёҳбет омода мешаванду бале. аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳастанд. бо камтар ҳамроҳ кунам. бале. баъди ҷурғотро бо оби мастоба омехта кардан, баъд ба косаҳо ҳамроҳ мекунем ё боз ба боз сатил ҳамроҳ мекунем? бале, ба сатил. ба дохили худи мастоба. бале. барои бомазза шудан, таъми хуб гирифтан, аксар таомҳое ки якум ҳастанд, яъне таомҳои тунукро баъде ки ба косаҳо мекашанд, баъд як қошуқ ҷурғот илова карда пешниҳод мекунанд. аз ани мо ба сатил ҳамроҳ мекунам. баъд омехта мекунанд. бале. бо таом якбора омехта мекунанд. медонед мавҷудахон, дар вақти ҳамроҳ кардани ҳамин ҷурғот бисёри ба мастоба бисёри калонсолон доминат сӯхт мегӯянд. ин мақол аст. бале, чун мастоба кам ковед мастобаро хуб доминатон сӯхт. ҳамихел. бале. мастобаи мо тайёр шуд. ба косаҳо мегирем. қайларо чӣ қадар бояд андозем? камтар барои зебо шудани таомамо ҳамроҳ мекунем. анакнун чои қумғонамон ҳам ҷӯши дам мекунем. мавҷудахон, духтари ман ин расмро тасвир кардааст. ҳамчун рамзи барномаи дастурхон инро ба шумо тӯҳфа мекунам. бисёр хуб. раҳмати калон. ташаккур. бениҳоят як расми
ملی یک مصوره زیبا آماده کرده است. ببینید بینندگان عزیز، در حقیقت همچون رمز برنامه دسترخوان این رسم آماده شده است. ببینید. بینندگان عزیز، ما در یک مدتی کوتاه باز یک طعام ملی را بهراتون معرفی نمودیم و عین حال موضوع مستابه رو میچشیم. بای بای، دستانتون درد رو نبیند. به نهایت یک موضوع خوش با مزه تیار شده است. لوران بانو، بینندگان عزیز، تا آماده شدن مستابه موزن بانو یک سمبوسه ملی به نهایت در نمود زیبا و فکر میکنم بسیار هم با مزه را آماده کردند و دسترخوان ما را باز هم زیب دادند. بینندگان عزیز، برای اشتراکشان در برنامه دسترخوان به کدبانوها دلارام بانو، منیره بانو و هم موزنه بانو مینداری میکنیم که یک طعام ملی خاصی منطقه کانی بادام را امروز بهراتون نمایش دادند و معلم میگفتید که امروز در شهر کانی بادام از طعام‌های ملی قدیمه کدام نوع‌های آنها باقی ماندند و امروز نیز ساکنان در خانه‌هایشان آن را آماده میکنند و در معرکه‌های شما پیشنهاد میشوند. موجوده خان، سراول شما رو به شهر کانی بادام خوش آمدید میگویم. ما خیلی زنان و دختران کانی بادام از آن خرسند هستیم که امروز برنامه دسترخوان مهمان شهر کانی بادام گردیدند. من امروز کدبانوهای بهترین ما خوراکی قدیمه مستابه را پیشکشی تماشابینان گردانیدند. زنان و بانوان کانی بادام خیلی کدبانوهای بهترین هستند. من آنها از قدیم خوراک‌های ملی انا همین مستابه سفید، خوراک جواری میگوییم و منتو، آشی پلو، اوگرو و دیگر نمودهای خوراک را پیشکشی مهمانان میکنند و خرسند از آن هستیم که به نزدیکی بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه روزهای فرهنگی شهر کانی بادام برگزار گشت که در آن کدبانوهای ما زنان و بانوان چیردست زیاده از 100 نمود نانهای بالعزت از جمله فطیر، کلچه، قطلمه‌هایی که به خاصی شهر کانی بادام هستند و این چنین شیرینی ها را پیشکشی مهمانان نمودند. مهمانان و ساکنان پایتخت نمودند که ما از آن خیلی خرسند گشتیم. این چنین مهمانان وقتی که از آن استعمال نمودند آنها خیلی خرسند گشتند. تشکر معلم عزیز و بیننده های عزیز. طوری در دیگر برنامه ها هم ابراز می داریم. اگر خواهید که طعام های خاصی محلی شما نیز همین گونه معرفی گردند به رقم هایی که عین حال در آینه نیلگون خود می بینید به ما زنگ زنید. ما البته برنامه آماده می کنیم و تلویزیون ولایت سوخت در اینترنت صفحه رسمی خود را دارد. ما در صفحه های اجتماعی فعال هستیم. شکل پوری همه برنامه ها را از جمله برنامه دسترخوان را شما می توانید در صفحه های اجتماعی تماشا کنید. این بود برنامه نوبتی دسترخوان. یک عکس خاطروی برنامه ما را جنبش می کند. خیر، تنسیت تو خانه آباد باشید.